रुनिखाटायाव मिरु सान्थालि सेल बिपिएफनि खौरांमेल बोहैथि दाननि थांनाय 16 आरो 17 खालाराव चिरां जिल्लानि रुनिखाटा हाग्रा खोन्दो मावख'आव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै बिपिएफनि मिरु सान्थालि सेल कमिटिया खौरांमेल हांख्रायनानै बिजाथाय फोरमायदों। थांनाय बावैसो सान सिगां सिखोना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामायाव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनाय जाथायखौ लानानै रुनिखाटा रेन्जआ हाग्रा बिफाननि मावख'आव सान्थाल आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव सोमजिनाय जाथायखौ लानानै मिरु सान्थाल सेल बिपिएफनिफ्राय गुवारै बिबुंथि होयो आरो थांनाय 16 आरो 17 एप्रिल खालि रुनिखाटायाव हाग्रा बिफान आरो सान्थालि गेजेराव जानाय जाथायखौ लानानै सान्थालि सुबुंफोरा पुलिसनि आखायाव हमजानानै दं, जायफोरा बे जाथायाव जेबो लोब्बा गैया आरो दाय गैया बैसोर सुबुंफोरखौ जाहाथे पुलिस एबा सरकारनिफ्राय थाबैनो नायबिजिरनानै गाव गावनि न'आव थिनहरफिननो थाखाय गुरैयै खावलायहरो आरो जायफोरा बे जाथायाव थारैनो लोब्बा दं बिथांमोनखौ आयेन बायदियै साजा होथों होननानै मिरु सान्थालि सेल बिपिएफनि आफादगिरि सनु सरेन बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिबुंथियो आरो लोगोसे समाज बिजोङाव माखासे सुबुंफोरा आरजाथावै रादाबफोरखौ फोसावना होनानै जाति एबा रायजोनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिहोनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानैबो बिबुंथियो। বস্তুখিনি যেটো প্ৰাকৃতিক যেটো সম্পত্তি এই প্ৰাকৃতিকখিনি নষ্ট হৈছে আমি এইটো গম পাইছোঁ, এইটো হয়ে, কিন্তু ইয়াত তাৰ পিছত যেটো সমস্যাবিলাক হ'ল সেই সমস্যাবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে ৰাইজে গম পাইছে। আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ সান্তালি সেল হয় বিপিএফ পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত সান্তালি আদিবাসী সমাজে সান্তালি সমাজে বহুত আতংকিত হৈ আছে, তেওঁলোকে বহুত ভয় পাই আছে। আমি তেওঁলোকক সান্তালি হৈ পেলাই আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, আমি সেল হৈ পেলাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰ আছে, ৰাইজে যাতে কোনো ভয় খাব নালাগে। হাগ্ৰামা চৰকাৰক কি ক'ব লাগে, হাগ্ৰামা ছাৰক অনুৰোধ কৰিব লাগে, সেইটো আমি ছাৰক অনুৰোধ কৰি পেলাই ইয়াত যি সমস্যাবিলাক আছে সেই সমস্যাবিলাক যাতে মানে সমাধান কৰে আৰু নিৰ্দোষীবিলাক যিসকল নিৰ্দোষী আছে এই নিৰ্দোষীবিলাকক যাতে কৰায়ত্ব কৰিছে যদিও তেওঁলোকক যাতে এৰি দিয়ে অতি সোনকালে আমি সেল তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিটো সমস্যা সেইটো যাতে